započet ćemo i zvanično naš protest protiv diktatora Aleksandra Vučića. Allah Ekber, Aleksandre Vučiću! Pomaže Bog, braćo i sestre, Srbi i Srpkinje koji ste se danas skupili na Trgu Republike u Beogradu. Da li se plašite? Drago mi je da vidim da ipak u Srbiji ima ljudi koji su spremni da izađu na ulicu i da kažu da u Srbiji vlada diktatura. Pre nepunih 10 dana prijavili smo jedan miran i legitiman skup koji se bavio nasiljavanjem migranata u Srbiju. I zamislite šta se dogodilo. Ministar policije Neša, koji je poznat po nadimku Slina, izašao je u javnost i rekao: neki fašisti hoće da govore govorom mržnje protiv migranata. Okrenite se oko sebe. Da li vidite među vama fašiste? Ili vidite mlade Srbe, patriote, rodoljube? Nenade Slino, mi nismo fašisti, mi smo srpski rodoljubi, mi volimo Srbiju za razliku od tebe i Aleksandra Vučića. To je samo jedna od poslednjih laži koja se dogodila u poslednje vreme. A sada ćemo se osvrnuti na to ko vlada Srbijom. Aleksandar Vučić na vlast je došao. Na vlast je došao izdajama, prevarama i lažima. To je čovek koji je doveden na vlast od zapadnih obaveštajnih službi kako bi izdao Kosovo i Metohiju. On je došao na vlast kako bi potpisao Briselski sporazum i svetu srpsku zemlju predao u ruke svim srpskim neprijateljima koji su o tome maštali stotinama godina. Aleksandar Vučić ne samo što je izdajnik, nego on je jedan od najbogatijih ljudi na Balkanu. On nije najsiromašniji premijer kako govori. To je jedan od najmoćnijih i najbogatijih ljudi. Preko svojih ljudi, preko svoga kuma, koga je postavio za direktora Elektromreža Srbije, kojeg obezbeđuje Vojska Srbije, srpske kobre, koje ga voze, koje ga štite. On mu je dao da bude i direktor Elektromreža Srbije, ali mu je dao pritom i da čovek prodaje struju, jer za Boga on je najsiromašniji čovek, pa i njegov kum mora biti najsiromašniji. Ali najsiromašniji su tako što hapse tajkune. A znate li što hapse pojedine tajkune? Hapse ih zato što im nisu platili reket. Vučić redom poziva sve te srpske nazovi biznismene i stavlja im određene cifre koliko moraju da isplate. To je taj najsiromašniji premijer koji nam prosipa priče o svom skromnom životu. Aleksandar Vučić je doveden ne samo da završi sa Kosovom i Metohijom, nego je doveden i da završi sa mnogim drugim stvarima u Srbiji. Prva od njih je promena Ustava. Izdaju koju je počinio potpisivanjem Briselskog sporazuma mora da verifikuje tako što će biti promenjen Ustav. I nemojte se čuditi što se sada u parlamentu nalaze sve političke stranke koje su proevropski orijentisane. Oni imaju jedan lepi veliki zadatak koji treba da završe. I ovo malo od Srbije što je ostalo oni treba da unište i da rasparčaju. To je taj, kako oni često kroz novine Kurir i ostalo blato koje izlazi na našim kioscima provlači i govore o nekakvim paklenim planovima. To su ti pakleni planovi koji se kuvaju u kuhinji Aleksandra Vučića. Ono što hoću još da pomenem kroz svoj govor, oni se trude da na svaki način ubiju i zatru svaki koren bilo čega srpskog. Pa zato često se kroz Aleksandra Vučića govore može čuti kako on hoće da nam nametne protestantski moral. Srbi nisu Nemci, Srbi ne vole Angelu Merkel, Srbi su stradali od Nemačke. Šta će nama protestantski moral? Da li više volite Angelu Merkel ili Svetog Savu? Da li više volite krvave ruke Tonija Blera koji vas je ubijao, koji je ubijao srpsku decu i koji nas je bombardovao, ili srpske svece o kojima Aleksandar Vučić govori kako su oni zastareli, kako nas više ne interesuje nebeska Srbija? Nije nebeska Srbija Aleksandar Vučić, Ivica Dačić, Neša Slina, Gašić keramičar i ostali šljam koji su podovodili. Nebeska Srbija su sveti despot Stefan Lazarević,
Sveti Vladika Nikolaj, Sveti Justin Popović. To su svi oni kojima se oni podsmijevaju i koji oni preziru. Oni nas preziru zato što smo se preko svoje vere, što smo se preko svoje crkve stotinama godina odupirali svemu onome što je dolazilo sa zapada. A šta je zapad doneo Srbiji dobro? Ništa. Donose nam samo propast, bedu, siromaštvo. I ono što nas čeka od Srpske napredne stranke i Aleksandra Vučića nije ništa dobro. Rasprodaće i ovo malo firmi što radi u Srbiji i predaće ih u ruke zapadu. I šta će onda biti od nas? Gdje će raditi naša deca? Pritvorit će ih u robove. Oni Srbe jedino vide kao roblje. I poslednji dogovor koji nas muči poslednjih dana, koji je učinio Aleksandar Vučić, to je tajni ugovor s Angelom Merkel oko naseljavanja migranata u Srbiju. Hoću da vam kažem jednu stvar. Oni bi jedva čekali da smo mi izašli i održali govor protiv tih nesrećnika koji prolaze kroz našu zemlju. Dobro znamo da su svi oni na tom tragičnom putu upravo zato što su ih bombardovali NATO pakt, zato što su ih bombardovale članice Evropske unije, zato što ih je bombardovala Amerika. Pa lepo, oni neka prime te ljude. Oni neka prime sve one koji u stotinama hiljada, a sada i milionima prolaze kroz Srbiju. Srbija nije odgovorna za njihovo stradanje. I niko neka ne pomisli da Srbi ne znaju šta su izbeglice, da Srbi ne znaju šta su žrtve, da Srbi ne znaju šta je stradanje. Znamo, braćo, mi to veoma dobro i saosećamo sa svim tim ljudima, ali nećemo dozvoliti da se geostrateški ideolozi novog svjetskog poretka poigravaju sa nama i da postavljaju i stvaraju neke nove kolonije i da naseljavaju nove ljude u Srbiji. Upravo zbog toga danas će nam se i obratiti, samo moment, zato će nam se i obratiti niz ljudi koji će ispričati o svim ovim problemima o kojima sam sada ja govorio. Danas ovde sa nama su i pripadnici jednog mladog patriotskog pokreta koji se zove Autonomni nacionalisti. Sada će vam se obratiti Marko Gajinović. Hvala.